Mantap, Bateli hari Minggu sangat memuaskan kan? Ramai pula dan gak ada ayam bakar. Mana ini boleh di Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Mereka. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya. Teman-teman semua, video kali ini kita sedang minggu terakhir. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Sedang berada di daerah Kabupaten Biren, yaitu tempat wisata Bateli. Dan jangan lupa untuk ikuti kami terus dan sampai ketemu nanti. Video ni lah Kak dah. Mandi adik, mandi. Oi, Persembahan Rejos. nah. Rejos. Apa nak belah? Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it. I Halo Fahmi Rashid, Rashid TV. Belum malu-malu. Pak nyamu Super Aceh ya. nyamu benar. I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer pregnant for me. Ooh, I don't need no fairy tale. We run and go still every time. Whatever. Jangan lupa burung Febriana kosong. Jadi konten kita membuat konten adat Aceh ya guys ya. Oh my god. Sekian, terima kasih. Without you, oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be? Mana Bapak? Ambil, Mama. Mana Bapak? I don't need no fairy tale. You don't need a killer pregnant for me. Ooh, I don't need no fairy tale. Oke teman-teman semua, jadi kita sedang berada di Bateli, yaitu sedang menikmati minuman di sini. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang berada di luar Aceh, jangan lupa untuk berkunjung ke wisata Bateli, yaitu di daerah Semangat, Kabupaten Biren. Dan untuk teman-teman semua, buat para penonton, dan jangan lupa untuk subscribe dan support terus channel Fahmi Rashid TV 02. Insya Allah nanti kalau misalnya tembus 10.000 Kak, akan ada giveaway dari Fahmi Rashid. Bangsat kau. Dan support terus channel kami dan support terus karya anak Aceh. Sampai ketemu nanti. Bye. You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. Jadi teman-teman, kita sedang menikmati suasana adem, dan kita bisa lihat teman saya itu nubis.
kita lagi menikmati hari Minggu terakhir secara biasanya bulan suci Ramadan, dan jangan lupa ikuti kami terus. Dan sebentar lagi si kecil juga mau mandi. Mantap, badai hari Minggu sangat memuaskan dan ramai pula dan gak ada yang bakar. Mana ini boleh dulu. Lah bocah, ngapa ya? Bocah ngapa ya? Is it ain't hard to Pia. That's why I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but I can't tell if you're here or do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer, pregnant for me. Ooh, I don't need no fairy tale. You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer, pregnant for me. Ooh, I don't need no fairy tale. I don't need no. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you wanted adventure, then fly to home. Semua, jadi terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa teman-teman yang ada di luar Asia, jangan lupa untuk berkunjung di salah satu wisata Bateli, Kemalangan, Kabupaten Mirun. Dan terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa, sampai ketemu nanti di bulan puasa, dan semoga alam kita selalu diterima di Allah. Dan semoga untuk teman-teman semua tentunya sehat selalu dan jumpa kali videonya, dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.